Krajem 70-ih u okviru strip grupe Novi kvadrat karijeru je započeo jedan od najznačajnijih i najplodnijih hrvatskih strip autora, Igor Kordej. Prve radove inspirirane zen pričama objavio je 1977. u omladinskom listu Polet i u Vidicima. Već tada postaje jasno da je riječ o crtaču kojega čeka sjajna karijera. Kao tinejdžer sam ukapirao da treba čovjek imati dovoljno veliki cilj u životu i da se onda po njemu ravna i da za njega živi i da se fokusira na to. Jer ako imaš dovoljno mali cilj u životu, može ti se desiti da već u ranim godinama to ispuniš taj cilj i onda gdje si onda. Ne? Onda moraš se kao pregrupirati, raditi i birati druge ciljeve. Ne? Tako da sam ja zarano shvatio da hoću biti najbolji, najveći crtač stripa na svijetu. Kroz desetljeća predanog rada razvio se u izvrsnog brzog crtača, odličnog poznavatelja anatomije, majstora stripovskog jezika, te uradoholičara koji godišnje nacrta i objavi 5 do 6 albuma. Postao je strip zvijezda čije se uokvirene strip table mogu naći na zidu primjerice Georgea Lucasa. 1979. počeo je raditi svoj prvi opsežni strip, Stranac. Strip Stranac je nastao u jednom dosta turbulentnom razdoblju kad sam postao, napustivši akademiju nakon druge godine kao slobodan čovjek, pa sam onda još sam odlučio da završim i vojsku koja se služila u ono doba, pod obavezno. I onda sam Stranca završio jedan dosta dugačkom periodu od 1,5 dana. Čak sam ga radio u toj vojsci potajno i na neki način mi je pomogao da sačuvam mentalno zdravlje na neki način. I to je bio moj prvi veliki poduhvat da napravim prvi suvisli album od 50-ak strana. Veliki dio strip stvaralaštva Igora Kordeja u tom razdoblju nadahnut je rock glazbom. Stranac je izuzetno inspiriran mojim rockerskim periodom. Jedan od glavnih likova u stripu liči na Davida Bowija i čak je rock pjevač na stage-u. Kordej radi i omote za albume, Laboratorije zvuka, Parnog Valjka, grupe Film, The Boys, Đavola Buldožera i mnogih drugih. Tijekom služenja vojnog roka u Beogradu nastaje i serija kraćih stripova za glazbeni časopis Jukebox. Malčiki, Krokodili dolaze, Jeste li vidjeli djevojčice, Ona se budi, rađenih prema pjesmama popularnih rock sastava. Po povratku iz vojske, Kordej po scenariju Mirka Ilića radi serijal od 6 konceptualnih priča sabranih u albumu Metro. Iz tog razdoblja izuzetno je značajan i ciklus kratkih stripova Zvijezde. Već tada Igor u potpunosti definira svoj crtački rukopis. Njegov je stil osobiti realizam, koji unatoč sličnostima s onim što vidimo svaki dan ne pokazuje banalnu stvarnost. Naročito fascinira način na koji crta tijela. Što se anatomije tih likova tiče, ja sam zapravo od ranih dana, od osnovne škole, bio inspiriran starim majstorima renesanse i baroka, kao što su Da Vinci, Michelangelo, Bruegel, naročito Bruegel. Način na koji on prikazuje tijela, bilo da se radi o muškom ili ženskom tijelu u stripu, je uvijek način jednog objektivnog kadra gdje on ne izobličuje ni u pozitivu, ni u negativu ljudska tijela, bilo u kojem odnosu da su postavljena. Da bi to postigao onako kako ja mislim da treba, zapravo napamet, isključivo napamet crtam svoje likove, pamteći likove koje sam sretao u životu, upoznao naročito face, mimika, takozvani body language. 1983. nastaje strip fantastične tematike pod nazivom Vam. Pošto ja volim velike izazove, odlučio sam napraviti još veći, duži strip. U to doba sam imao recimo 25-26 godina, osjećao sam se jako star i mislio sam da je vrijeme da napravim svoj remek djelo, najveće na svijetu, masterpiece. I onda sam se sjetio fantasy knjige koju sam čitao još od malih nogu, opet i opet, Legende iz Vamove zemlje,
koja je u ono doba spadala okvirno u nekakvu dječju omladinsku literaturu, ali zapravo je vrlo žestoka, parabolična, alegorična literatura za odrasle. Kao veliki zaljubljenik u SF upoznaje Nevena Antičevića, koji mu je tada ponudio svoje scenarije. Tako nastaje strip Mašina. Njihova suradnja nastavlja se i kasnije kada Antičević osniva izdavačku kuću, a Kordej počinje ilustrirati na desetke omota za knjige koje Neven objavljuje u svom programu. Ono što je specifično za Igora u svim njegovim ilustracijama koje je radio za knjige Algoritma, jasno se vidi da je on svaku od tih knjiga pročitao od prve do zadnje strane. On inače je veliki ljubitelj književnosti i literature, sa užitkom čita i taj užitak je predivno prenio na naslovne stranice koje nisu samo ilustracija same radnje u knjizi, nego su uvijek njegov doživljaj koncepta knjige koju je pročitao, razumio i s njom se oduševio. Još polovinom 80. godina Kordej se počinje probijati na inozemnom tržištu. U to vrijeme upoznaje Nenada Mikalačkog Džanga s kojim objavljuje albume Zid, Jesen i Tumbleweed. S njime sam proživio prvi puta iskustvo da se prije samog rada na završnim fazama stripa, da se prije toga radi takozvana knjiga snimanja ili ti storyboard sa postavljenim dijalozima, sa vrlo pažljivo odabranim rakursima unaprijed i rezovima, montažom i tako dalje. 1988. Kordej odlazi iz Zagreba u Grožnjan, gdje živi nekoliko godina crtajući za njemačko tržište. Paralelno radi i fantasy serijal Wanderer. 1997. godine odlazi u Kanadu gdje radi za najveće američke izdavače. Dark Horse Comics, u kojima objavljuje stripove Tarzan, Predator i Star Wars, DC Comics, za koje radi epizode serijala Star Trek i Batman, te Marvel, za koje crta serijale X-Men i Soldier X. Ja sam sa Marvelom imao ekskluzivni ugovor tokom neke 2,5 godine, gdje su mi cijena po tabli stripa moje je bila dvostruko veća nego prosječnih crtača, s tim da sam imao zabranu da zbog te velike cijene da budem lojalan Marvelu potpuno i da mi je zabranjeno raditi za bilo kog drugog sjevernoameričkog izdavača. Ovaj izvrsni deal nakon nekog se vremena počeo kretati u krivom smjeru. Preko Marvela sam zapravo naučio što to znači raditi za veliku korporaciju koja zapravo strip crtača ne tretira kao umjetnika, nego jednostavno kao roba koji ima određeni zadatak da obavi nešto što korporacija želi. Nakon 10 godina rada u Americi, Igor se vraća u Zagreb. Nova faza života u Hrvatskoj obilježena je suradnjom s francuskim izdavačem Delcourt. Francuska strip industrija, za razliku od američke, ima puno humaniji pristup crtačima. Tretira ih se kao samosvojne umjetnike koji imaju i pisce i crtače, koji imaju nekakve svoje zahtjeve, poglede na svijet, koji svakako trebaju da budu različiti, za razliku od unificiranja u Marvelu. U Francuskoj se zapravo kod većina izdavača potencira različitost. Igor za Delcourt radi paralelno na nekoliko serijala kao što su Srce bitaka, Taras Buljba, Kelti i Tajna povijest. Tijekom 10 godina intenzivnog rada za francuske izdavače, Kordej je nacrtao 50-ak albuma. Ova ogromna produkcija pobudila je znatan interes tamošnje publike i francuske kulturne javnosti. Prošle godine Kordej je primio titulu Viteza reda umjetnosti i književnosti, najviše francusko odličje koje se pojedincu može dodijeliti za doprinos kulturi. Ali Kordej ne bi bio to što jest, kada uz redovan profesionalni rad za francuske izdavače ne bi poželio i ostvario još više. Za svoju dušu crta strip prema priči Darka Macana, Texas Kid, Moj brat. Igor Kordej još uvijek ne prestaje podizati kvalitetu svog rada, trudeći se biti bolji i od najboljeg, sebe samog.